شێوەرمەندەی مەکتەبا سیاسی پارتیا دەموکراتە کوردستانی عارف ڕشدی لە ستودیۆ کوردستان 24 میوانی منە و خێراتێکێکی عارف سپاس بووتە کەک عارف دووهی کۆنفەرانس پێک هات هەموو ئالیین کوردی گوتێدە بەشدار بوون ji ڕۆژاوای کوردستانی دەستەیە کوردان لە ڕۆژاوا خوڕتر بوو دیار ez pîrozbahiyê li xelkê Kurdistana Sûriyê dikim و ew pêngavekî gelekî mezin û pîroz bû dê bite hokarê yekirêziya siyasî û komelayetî li navbera xelkê me de li beşê Kurdistanê. Her wextekê Kurd yek bûbin, yek dest bin, yek rêz bin beramberê me baş dête pêş û daxwaz û xwastekên me dê baştir qebûl kitin. Lewma ev konferansa em şên bêjin pêngavekî çûnayetî bû. Lê maya bikirdarî ew tiştî li wêrê hatiye behezkirin û biryardan bête cêvecêkirin. Em zanîn çend tewerek bi xwe vegirtî bîn, hindek tewergirêdayî bîn çawatiya avakirina Sûriya wekû welat we ya duê jî Kurdil kî derê ne yan çi maf hene yan wê çawa yarîkerekî siyasî komelayetî aborî bin çarçûvê wê dewleta nû ewa bête avakirin. Ev êk bûne wekû dibêjin dê daşa bi da kurdayetî swar kitin. Pêçevaneya wê çendê eger em jêk bijal bîn û jêk dîr bîn. Niha duê çerçevê de ger ez bêjim kekê Arif yani mesela niha Kurd li Rojavayê Kurdistanê li ser erdê yek rêziya xwe pêkanîn bi konferansê. Lê piştgiriyeke navnetewî berferehşî ji bo Kurdên Rojava heye. Piştgiriya Cenabê Serok Barzanî heye ji bo Rojavayê Kurdistanê ku ew yek ji destpêşxerê vê konferansê jî bû. Yani Kurd di vê proseya guherîna Sûriyede dikarin bibin elementek pêgehek sereke ya dewletan û Ev tiştekî cihê gumanê nîne. Kurd ekterekî here karîgere navçar rojhelatan ava rast. Çil Kurdistanê Iraqê bêt yan Kurdistanê Sûriye bêt û li Kurdistanê dî jî Tirkiye û Îranê jî eger hatû ev bizawte li ser rêbazê kurdayetî xwe rêkbexte be we êkdestî û êkirêzî biparêst. Ewa ku Cenabê Serok Barzanî bû bizafta Kurdî kirî kes neşêtin ji bîr biketî an berçav negirt. Sebaret Kurdistan û Sûriye ne ev rûtinê ye Cenabê Serok lê biye xudan. Belku ekem vegerîne sala 2014 dema Kobanê da kevit. Her cenabê wan bû hate hewar û dengê xelkê Kurdistan û Sûriye çû we hêza pêşmergeyî şande wêrê û ew bajêre parast. Her wesa egel bîra me heniya bitin demeke hindek lêdwan li Emerîka hate dan gotin ku me çek û pare dayine Kurdên Sûriye şer bikin. Her Cenabê Serok bî hate deng got xwîna Kurda bihatire ji çek û pareyê. Ev rê jî ev helwestê wan e helwestekî mêjûyî ye. Ji berî çend saleka çendîn cara li navbeyna PYD û NKSê rûniştin pêk anîne. Çi du cara li Hewlêrê û carekî li Duhokê û heta gehiştiye Evrû. We ji berî nûke jî çend careka pêşwazî kekê Mezlûm Doğan kiriye Mezlûm Ebdî kiriye we hatina wan dergehekî baştir vekir da ku lêktê gehiştin peyda bibin. Yani ev tiştê têtekirin ne bêpêşehîk e. Ger deman niha em bigirin kekê Arif yani rojhilata navîn ji deme gelek hestiyar ve derbas dibe. Yani her de asta rojhilata navîn de û asta cîhanê de jî tê gotin ku guherîn navçeyê dê pêk werin. Di demek wisa hestiyar de got Kurd xwedî piştgiriyeke navnetewî ne. Li ser erdê ev yek çawa dikarî bibe alîkar taybetî ji gerin basa Rojavayê Kurdistanê bikin. Ev bi zavê Cenabê Serok piştebaniyekî mezinê nêbidetewî heye. û harîkarî û piştebanî jî têtekirin da ku Kurd bibin yek. Hindek cara ez geh me wê bawerê dûstêtme hindek ca gelek xemxortirin ji hindek layinê Kurdî. Lewma ev derfeta nûke hatî derfetekî dîrokî ye. Nabit Kurd ji dest bidin.
اگه به هندک در فتی دیش دست دابن یام که بو کوری به معامله گل کرد بتن افجاره نابت چونکه او گوران کاریت افر رجحلات ناراست دی بردوام بن يعني الفيتشا دي نار راوست انك بتبينين فلسطين يعني جنوب لبنان يعني ابر اليمن بلكو ابا بلانكي جزجيره مزنا وابا بروجه ببروجه حتى جهت بروجه مزنتر كنابه بروجه رجحلات ناراست ني يعني مزنا گلت پنگاوه دی اینها بتن اگر کرد آماده کاری باش نکتن و جه خود نگرد و نبته بشک ارینی دیوان گوران کاری دا از بارکم چه در فتی دی حساب روشن کردان چه واینا روشن کردان نه گله باشه بله چون که برای خود هریما کردستانی ایرو دست حالات دارک نینه بیت عراقیان بیت نافشه سردان هریما کردستانی نکد و قصدا بارگاه بارزانی نکد و قصد حکومت هریمان کردستانی نکرد. اما خو نبست جابت بجوانن بلکه گرینگیا نافجامش آل جوپولیتیکا سیاسی آوری و هر وها گرانیا زاوا کردایتیه هر وها رابری که میجوی هیا اما همی ویچتی کمت کنه سر یک و دهلن اولای نفدتوی اوید که بجدار وان گرانکاریا دا ما برچاف بگرن اب برچاف گرتنا دخیر و خوشا کردان داین همی پارچت کردستانه لو ما ابرش همی رجا باشتره که کرد هر هزرک دی هبتن هر حساسیتک هبت القل اکدو بخنا آلکی ام بلابگهینا مربع سرکی کش بندستیوش بنستمی رزگار بین گر مروف مثلا کنفرانسات دوشی تماشا که عارف نها جالیه کی به دست پیشخریا جناب سروک برزانی یعنی از دنیا جهانا کردی ده از داخفم جالیه کی به دست پیشخریا جناب سروک برزانی بود کنفرانسی ده آلین دن این گرینگی کردی بشتاری کرن یکی تیان اجتماعی بشتاری کرد دم پارتی بشتاری کرد پارتیا هرمین دموکراتیک دبه بشتاری کرد کیف خوشیک دل خوشیک گلک برفره درایا گشتیا کردی دجیه بود اف یکتی چوی واتیج بوده اف دل خوشیه اشی بجبتل هر مالک کردستانی ده هیا اگر ودیت بال تلفزیونا که خلک کردستان از سوریه حتی برس بیده سرجاداوم علایت کردستانی با علایت حزبیت خوبه اما نشانه چیه نشانه واحده خلق دلسوزه خلق حج عردو زمان و کلتوری خود کتن خلق بو آزادی تقصیر نکریه ریباره که خوینه مدایه ابدس پیش خریا جناب سروک جی الناف کنفرانس دنگ بدانک مزن هبیه و یک گوتار نهاته پیشکش کردن اگه آماجه و دست پیشخریه نکر بد ابدس پیشخریه ابدل سوزیه لازم بو بتا هیزکی مزنتر بو اکبونا کردان و کردستان سوریا نها دولتك درزبون دایا کنابه سوریا او دا خازد کو هندی هاتینا گوتن لوی کنفرانس دا وکمو گوتی بشکی وان اجتماعی بشکی نتوینه بتن سوریا کی نی بل بنابنیشانه کی دی چنا بتن نکپی بجز سوریا جمهوریه عربیه بلکو بلا سوريا خلكي ويبتن شو كتبي حقيقته أصولية موان ملته أو يكون سوري جين جدان هيك حتى عربي السوري أزبورم أصولية ويبتن في نقيا يعني أجل جمهورية السوري ببيت سرجن بيت أبا كريم لازم سوريا همي وان ملته بتأوتي دجين كردا دروزن علوينا شركسن تركمانن آشورينا سريانن كلدانن ابو ولاتت كفرن توا بيكو هبونا سيستمكي ننابندي نشد خو بجرد وبرخوب ده حتى ولاتت مزن الدنيا امريكايا المانيا سويدا ابو ولاتت همي سر مساله هريما بيكاتيا هريما جدا جدا بجا ادارينا يان جغرافينا كيف يعرف يعني انها مروف گر دست پیشخریا جناب سروک بو روجاوایی کردستانی بگیره لی دست پیشخریا جناب سروک بو باکوری کردستانی جی هیا یعنی لی ترکیه باکوری کردستانی پروسه یک دست پیکریه کو ناوی وینا
وەکە پرۆسەیە ئاشتیانژی ترک سیاسەتمەداری ترک وەکی ترکیا بێ تەرۆر بنافتکن لێ ینی پرۆسەیەکە گۆ هاتیە دەستپێکردن سەکنا û destpêşxeriya Cenab-ı Serok Barzanî jî got yani rastî germbûneke gelek zêde ya ku hatiye. Ji bo Bakurê Kurdistanê yani ev eqûbeta Rojavayê Kurdistanê bû Bakurê Kurdistanê jî dikarî derbas bibe. Bak min gotiye ez barkim xema her Kurdekî yê dilê Cenab-ı Serok daye. Yani bu Kurdistana Türkiye jî salan etxebetit ve çend careka şiya navbeyna PKK û hikûmeta Türkiye nêzîkbûnê peyda bikit. Belku heta zamanê Öcalan muhawele kir ke giftugû navbeyna wan û Türkiye de durist bit. Yani ne ev rûye ev destpêşxeriye. Niha jî cihê destê wî diyar e ku divêtin ew pirûsa dest pê kirî ser bigirit. Ve ev pirûsa ha cuda ye ji pirûsê dî. Çünkü kê dest pê kir ji hizbekê neteweperist. Wek Devlet Bahçeli dête meydanê ke dibêjit me qeziyeke hînavê qeziya Kurdî ye û lazim bête çareserkirin. Bija hindek navû nîşayê dite ew ne muşkile ye. Muhîm naverûka wê mesela Kurdî ye. Ve Devleta Tirkiye hemiyê wê qenaetê ye ke ev pirse lazim bête çareserkirin. Ve her pêngavekî erînî tu bibînî ew palpiştiyeka Cenab-ı Serokê gele. Belku vê dîmahîkê jî wextê viyan şereke dewrûberê Sedda Teşrîn durist bit, menteqa Heleb durist bit, her harîkarî û piştebanî û destêwerdana Cenab-ı Serok bû ew şerê qurs hate ragirtin ve newek hêminî existe wî berê ke ekada zerereke mezin gehînte îdare serbixweya Kurdistana Sûriye. Lewma ev helwestê Cenab-ı wan e li hemî beşê Kurdistanê karîgeriya xwe heye ve hemî jî pê dihezin ve ez bartim hatina webdê Devleta Tirkî jî bû Kurdistanê her tu wê mexsedê de ye. Belê. Gelek spas bote Rêzdar Arif Riştî ji Mêrdê Mekteba Siyasî ya PDK. Spas bû we û her serfirz.